Now you and I weren't there, no. Or I don't know, Patchy. Bra watching a yen and plano. Nami Minjinaho, said the walker. A one one in a yen tracing and a one. And then our patcher with that statement now will make it. Ubeyin na no aye nyu ubeyeshi na wa yeshi botro modwun yakopon kramposi na obefuna funu ndo ye de hwehwe ni mu aso ope hype Shonko eba too much GH fide eso na ma obusua ene medina edubra ye trending issues mede ebe somo ewo efide eso na day aya ensema beto dwa efa gospel musician Ernest Opoku ewo na busafo mu beka ya ebra Tracy Boache ne Miss Bob papa no saga sha se atese tokwane mu ye de no de bobo bibe mu mmema tese na yesu se wo mu no mu ye papa no wo Tracy abrabo mu na gospel musicians be no be edin be brother Sammy any ebiom no Ernest Opoku brother Sammy dey we no one no dada say ono Tracy Boache ne down for pa any ono na aside yonkofa no hwe eni o mutemte won dey ye ekoso ye keka efa won dey onye aware and say no krabia enim to obo eto agum na we na Ernest Opoku so who says abere na sefata so no so ebe chena adwen afa eye papa no saga and sembisa na course so na din ebe piem binu na we na wo yi ensem na no Ernest Opoku ede abeto dwa say wono pa de si wo beka bibia fa ho no ehu nhye de hia ne sa na so de opesa mansan ehu ni say sabere ye wiase dede no adoso ye yi ni emfi ho ye yi aso emfi wiase mu ni enda ye ni nkohwe rade na eno ene beboa ama yenya oso ahememu kwan yakọ na ebuzafo say ene ode ne kasa ye no eto say me I can't say anything about what is going on because you and I were not there. So whether it is true or not, it is up to them to deal with it. But all that we want is for peace to prevail over the noise that is going on right now. It is time we shun the things of the world and seek after God, because that is what we will help. That is what will help us and secure a place for us in heaven. And no end at say oposan wo perfumu ede eto na no na go forget say dabio na bra ene so poku den no wo pa kire sesi ade na wasakra na say sempa ena eko ne busafo asemwe de ka won metwa mo aba na me de ba me de beso mu fitiani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ena maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe na mesanso mama akwa ba shunko ebieme ene dey me guest ekua sikapa obapa nana mama akwa ba me joso sister nana you shakra oh ahia bibi aboko eda ewade ase na media nana Tracy Boache saga yi akotwetwe nsem bi na ba bonti afegra de ne ex boyfriends records nya be da bonti A+ no brother Samimu Ernest Opoku ni de keka ho Ernest Opoku yi Tracy Boache once na interview with Zion Felix Beka said to Ernest Opoku de do so much jai no ko che ni so ochiti on so intro mu jai no still na no Ernest de opena sempa because no crop no don to say opampa no so eka ho na e ba mpemu agro so de on fe ni agro Ernest ne twede mu king wakani nya wo video ni mu na ensembe ya sakoto science semwe ni abaye na to say obi abayi no one obi aba no obeka kakra do obetima aka phone no ko bra Ernest make sa or that platform for preaching Epacho Mr. na nu ye no uhu ne sen ekoyi ana sem from so oh yo nana mama no makwenya iso dia chia ahwefo ene etiefo seda ne damunya ebre ehwe na mode matwenche banyame sha from support abrene abribia ye nua be ma Ernest Opoku
na no ya wo de eba en de sa asem bia ba wo so bia memeka bi obi a memeche na dwen no credit na said the oba ye all start work say you and I were not there into him say ye ni ho no man ti dey ni hu enchiremu bi em say nka wa ba bonte say wo baba be chiremu wo baba be ka o eyampa o enyampa na ne wa po ba bia fa na wonim say wo say baba be ye ama asem na ye hu na say am no ka say eye Tracy ni eyi issue meka sa kwa akoda kakra akoda mpa anka say anka ba ye wo gi na sundue tema A+ kokko kan e ho nsem e sore ye e ma je so ba bonten be kasa ye no koso won kasa be kasa ye no hu nkro ne ba enti ye Ernest wo o pa che say o pese like o ma Tracy samra bonten me kasa ngu ne hu fin bi ma na say den adekode potin paint ne bota ye ne say enu to ba bonten obebe yi ne ma no na wo ba be yi ano so a o de nka ye nka se me nka kwaje ensem kan kwaje ensem na de nka ko say oh e bia Ghana for the air course on mama ye njai enu achi because enu amfa ye nko osoro ahimemu ye hwehwe ye point ne na de be ko osoro ahimemu because we de ye wi ase de ye na eyiti no ye ni adwifo kan no do nko bia ne wuni asemo na you and I weren't there no I don't know pa kire bra wo twe ye ne mpna no na me ngina ho said the walk kan ye wo no nkwane ne ye ni Tracy na e wo no enti then our patcher with that statement na we make here ubeye nyina na waye nyinu ubeye hia na waye hia botro modwo nyankopon krampo se na obefuna fo no do ye de hwehwe ni mu aso ope hype bi mi hu ni say hype bi because na say ni dia akwakoda no ana wo pe bibie ni go bibie ni ho ebiem em say na watch me mu aso na ne brother in law bi ba bonte be ka say woni Tracy Boache wo mo mpena twen ne gu na wawe some years ago ema to say ni yire no Tracy Boache ya say ni kofo kika say otai eye blackmail o blackmail and to go ama ni kodu ni yire ni ma ni yire so hu say da bia hare oti ase no ase wo da dem to ni nan gwa pontin ema ni eja wawe no na yen hwe de akoso say na gospel musician ka sem we de kenye aseme fata si kebo di infra ni say na Tracy Boache na mu e ka say tewe ene so poku bebo no omo tese omo jai omo relationship bebo no so ko say ne ka no won sensem na hu kwa ehia say asem we ai ko de na no tum kra ka wase na me ka no say na ehun ehia so body na no betu na do wa no tum nso so na de na wo be ka magana fo hu no say o ka ane de ana wo ka de bi de wo gina fufuo ana wo gina tuntum ba wasa ba be ya de musa wa pe fufuo de gina na de tuntum etu e de na wo ba kire na ehun hia so wo be ba ababa be kasa e wo ehun e na me di kan yo no ye ni nua ba ma di kan ba be kasa wo be kasa ye no na hye dan kwa ye he ya Ghana fo antwe no se de ye issue ne start ye no wo mo twe no enti wo hu ne ho se mini ha be ma ne de no o ma me ka hwe de ne ma me nsusu me fa ma no nya den entu o da de no de interview na enkomo keke na wo mu di e be fame enkomo na ye Miss Boy ni ko di ye kokko fame a ma papa no saga ba ye enti enkomo de no ma bebre ba no kremu enkomo me no wote ye enkomo na ya kokka asem bi na abahu no obi nsusu aba no ababa besuma no so akwakofa no de akwakotena the platforms no so a discuss enti sa nkomo ana di bibi ba enti ni nua ne de na koka o Ghana fo anka hwe amfa ho enti o hu behia so no so de na no ye den ebe baba betu no bi esan so no so no ye nim no se o ye gospel musician wato nyom ne ho ko ne ba ne enti o ba na obebe ka bia Ghana fo attention ebe ba no so ama ebia omo so abeka se na de na NS kan ye na afi o trend enso so enye kwa we so ne fa so edipe fame no wo dada onum tuomu wo dia judin onum tuomu wo de amankrofo enimo enti go a obi agu ne hu fin ne hu kon ba ye do attach no eno na wo ba be fa ho asade apija bi mana no if you want to still come out again you have to look for a different channel so that you come through into the limelight again but not through someone mess okay but what say na yen hwe ensemi aba bonten na eneso pokwa ye say free Tracy so na kon na ya so ene won sem pi no sound message na wo de eka ho no do say a message no kwa message that is so for won na so abo hunde ro yen hwe rade nim yen hwe rade ansa na
da bone na ba science no ade egusofo ene asofo ta ka ni tufo na ye hwe ensem sem aba ponte fa ni so poku hu se na me bo so kan no na ni niamu no ya titi bi ya tia no na te se wo ba ponte a asem no de ka no ene de kofo atete no embobra asem na wo de ka won se nipa de den ya nsakraye wo nipa ho den ya obi timi sisa obi betimi abokro no a bedru mre bi no obekwa akoda afiase a obeba no asesa no ababa be yesofo eno no nkire se enam so ye kronfo nti wontimi nsesa na se suban dada nti wontimi ensesa se ya titi bibi afa no na ene de wo de ensem foforo no asa baba nti ye hwe se ene na brabo a wabo pen no ene ne enam the same line so a ebetimi abase ye nua be ma no ebia na wasesa isi ade wasesa sisi ade ebetimi abase ebia na wasesa se wata se ebia na wasesa enti na waba abonten a wode saa ensewe e ba beto because nyame asem de yampo se free bodem ni wo efri obi a da bi se free igbeni ho free asantini wa chimni hwan na no de nyame asem se de nipa ne be kan bia no asem no word no se de ono ote ase e na waka no woni krom kasa no de atu edwa enti asem no de yempo enti asem na waka ne de no kre se no ene ye hwehwe enti na me kan ye me first day me ka se nka ode eno na ba first day nim se o preach the gospel was send a message out nka no mom den okay eno kwampo ye na se nko be ka se NS ya tete ne ho nsensem enso wo ba ya nka bia nka fusa nko be ba respond to trace bachi issue ne nko ne ba wa mama meka ne mo de nyame asem ene gospel no na ba bontin nka no kwampo be ba nipa ka se ye nua be me ampa wasesa ananso so ye bia ye den aba no emu enti ye ensachira ye de wo nipa ho nipa timi sacha at any time any moment bibia timi si enti the way I would and some no urban yentimi mfa nkasem because of the tibia that denti no yentimi nya de pabi enyeden emfiri ni mu debi na akua metewa so but the tibia that ne mu no nia no to gospel songs na no nia no release worship song I will tell him say yes wonkonkon anyum to that wonkonkon etenche na nia mu krampo ne nsem bi set mi pie fi mu ba na obeka nyame asem ma yaka se sisi ade wasakre ana me bisa nana ma yenhwe se Ghana faje che na me di to dwa because ade amatete e won fam mu ma me bisa wasem okay yenhwe se obi a oye yefa ye we dia so for many ensam yefa obi a yefa so ye nyame ni pa oka nyame asem odi nyame asem oye no krojin na edrumre bi no memu ayedi no memu ayetawe na wa mane akwa fa baabi afi wo de anya na hu o de anya ni sika o de anya de opebia na afi wo dwen hu anase nyame ye kire no ne seye se de like wa say na brabo ne hu nko ne ba na baabi a wo beko na wo nya nuhu na wo sa ba ne tebia na no wo mu ansa na wo mane no mu a eno nche se ntimi nya possible ebetimi aba se emra na wo to nwum no na o to nkonkron ahye ne ma ba edrume bi ma ne ye den backslide ye anase wo free ekwanim na nti se wo free kwanim na wa nya na adwen se wo ka kwanim na wo hunu se da bi ekwan a me kofa mu no mabre me nya ma adwen se meto aso ebim me hunu han no han na me gya ekire free wonom no se dia wo se me look it wo no na wo sa ba there is nothing wrong what the gas and oje na japade e ko ye okoko se no awo bae na eja anje no oje no enti se na woto nwom na nyoma we nyina ekoso na afei wanya adwen sakra no nkire se wontimi nkanya me asem no nkire se wo kan eni kwan se yetie asukwaso ne de wo honom wuti we na na ma wuti we ye bobi asonyom na ebia wo kwotwe obi wo baabia na wuti baabi na ye bobi asonyom afo waso ma waso no wunsi no otie bi nyamenyom ba otie hip hop ba otie country music ba wote enyu bia bebe bia aso no obeye den obetie eji se bia wa wo dem ma wa gin se enemy tie nyamenyom nko a eno de eno nko na ba the moment I will expose wo to the public no enyu bia konkon se bi obi di bia what one nko a dia aso no ebebe fa na so enti no wo no wo o ka na asem de honhom ne ka cha asafo no eno na wo se onye den wuntie enya nipa ni su no na wo se won hwe
na wo dia although say why bibi enye happen kwampuna say no asem na buy no ubetimi ade say na say wasakra mpa no dey asem we buy and what is the meaning of the message that he's sending across. Okay. So what I say asem na was say yandwen won say denti na ma ene de asem we efri nipa so mesi wo ba because ye tie ntem we different so for bebre one no no this so for we preach we also we ate abre we ate abre but unya kokoti free obi ananka won expect ya you know say there is something a lot. Yeah. Okay. If you are ready, if I want some a chat to cry to day food to be a for to the Emma a year yashafo one more exchange. Yo ashafo any a year for me de metimi aka e de twatoa e ye say nipa da sani yeden a wo nanso ne nanso di obi a wo ne nanso obi wo hono mu a wo ye nyame nipa obi wo hono mu a oye say onyumtuni oye actress oye say nanso so se baako akoma bebe no baako ne de ye say wono on pese de we so obi a wo ne nanso obi a ne de e bata ne ho a onye okay with it but enu nkyere say enyoma pa entimi mfiri mu emba mo beka ya Samson okokum jata no okomko ye omo ba ye obenya ewo efrim kajata de okoye de konya ewo efrim ade bone no ade pa ebetimi ayeden efrim abanya kopo betimi afa ade pa ade bone so a produce ade pa enti ema all the time enye ye nyoma na se ni party dia dada bia wakom no ema ye ngina so nkase because of enunti no wontimi nsachira because of enunti no ontimi entufo ana because of enunti no nyame ntimi emfa no so mfa nye ade pa pa bia nyame betimi ayusu obi ade aye de wo pa bia because ono de ofa de wiase mu de wiase mpe no eno de hye din enimonyam tima yembu obi a enintia ewo bibia ho Ebusia for a caretaker pa and a day we she a year and some p a no or no adventure and no so what can you say they would drink a fuck my to I say no would they ever to dry our too much age your comment section on what they are so affluent away IG page at too much GH_ me add na ama obusua na me ya doma ye be sign AD and shabim shanenso makramo